بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. دعاء الصلاة الاستخارة lolo illusione sianwe kamuto se dua le swala le nyata istikhara e swala ngole nyata istikhara ne se swala lo ilipioni lo kasubani aito dikinona icha kotoma no bore diskere ni kotona som ya rijas jokeda esapali ne korja loste ndio kere ichora kitono tomano dino kole siramune ija ilipe swala ngole nyata al istikhara kede dua le nyata dua ul istikhara ikoto ja somi disbore kere koria pukora business bet jay kwa ikin baibo ay lipi eswalango ni kede duango le nyata istikhara ikoto ja duko kinare ikoto ja imanya bet ja awala ne rekon je gewni borengine bet jay kwa ikin baibo ay ngiti lokasubani be iboro yeni rene joka somongo arab me jokuni business lo apukongo re business lo le jokuno ngarne ka arab me yo jokune pera yauno ongo eyarite pera yaune benyiti so nesebeto na somnyona ay li peswala le nyata istikhara kede duango le nyata istikhara رأينا حديث نبونت نجي صحابي جليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بلا صحابة نون كناتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها بأراينا بي ليشنا كنيسو ليشورا كتيسو ay kono bye li peswalango le nyata istikhara kede duango le nyata istikhara fil umuri kulliha kotoma asom isine kierenwe koto sa asom yani ichora kinto ne din loke siramune ichora kito ne nabi wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lipe solangon kede duango le nyata istikhara fil umuri kulliha koto mana asom isine kierenwe koto na som koto makopa kolongana ijasi jesa pari koto jaloste ne Luana koto jaloste Kampala koto jaloste Kenya koto jaloste Baibo koto jaloste Dubai bedi jo awalan ay lipinyona eswalango le nyata istikhara ay ngit lokasbanbe karoto rele jo kuna rebo mamnare lokasban ne sejeni disbore kere ya alamu sirra wa akhfa allamul ghuyube so ne sebeto na lipinyona eswalalo nyata nyona al istikhara kede duango na anu ay ngit lokasubani anu ay moane je lokasbani iborene rayene joko arebo mejoko nare lokasbani jeni angoli borekere so nisabale sahaba ngonbe kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata fil umuri kulliha berana bileshana kinikesi eduango lenya istikhara fil umuri kulliha koto mana somi sine kierenwi koto ona som kama yuallimuna as-surata min al-Qur'an eponelo peshana kinakese na binyona surata min al-Qur'an eponengo pongonida eshana kinakesi nyona eduango lenya dua ul-istikhara do bala kwa fayaqul do bala nabi kwa nata إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة بإكوتو كيني دي ستونغانا نكيري آيسوي أسومي دي أديسوم شويتي كيري إكوتو كيني سا أسومي دي سبوري كيري koto makopa kolongana koto ya pukore business koto ya duko kini koto ya ay manya koto ya disbore kere idha hamma ahadukum bil amri be koto kindisi tungana ne kera esa somme disbore kere faliyarka abale nabibe edolti ne sai lepe swala le sunna loy raka yare rak'atain min ghairi farida thumma liyaqul ne dawna ne sai lepe swala ngoni ebet ne sai do anepan ne dawna ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah faliyaqul o ebet ne sa aisha me dualo o tema kwanata poke dualo allahumma inni astakhiruka bi ilmika وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
fasrifuhu anni wasrif anni anhu waqdir li alkhaira haythu kana thumma raddini bih. Edwangon ebet jaye lepi ne dawna jaye lepi nyona salatul istikhara. So esolango le nyata istikhara erokono ja agewna bet jo adum ne udhu ko penati swala ichengunu kere bet ja adum nyona e udhu ne dawna ja adum ne udhu lipi doje solango boy kin je niya la lipi solango ne solango lipi je di sawa kere li koto kinorejo e di sawa kere mamerai kana tibebe salatul faridha le kama salatul dhuhri jasi kede ke sawa makhsus la e di sawa kere per ja lipi solango le nyara istikhara per ja lipi kware per ya lipi bada salatul isha per ya lipi bada salatul maghrib ndawna ja lipi maghrib per ya lipi san kanyew ni lo kware per ya lipi san tomon la kware per ya lipi qubayla subhi per ya lipi erokon ja lipi salatu subhi la al fajri per ya lipi bada salatu dhuhri au qabla dhuhri per ya lipi edi sawa kere swala le nyata nyona istikhara lo jay ngiti lo kasubani ay ganga kini jo ara bondi bore ni jo kara me joko so lipi je solango ni edi sawa kere so do ichora kitosi i periodi no to mono dino kole siramuni be swala salatul istikhara per ya lipi ne sirwanare rwanauni rwana rada rwana kanyare mere rwana tipe boni per ya lipi rwana tipe konyari ko toji jajeta unoji bore ngino per ya lipi solango ni lolo lipi jo moibo bi lipi je solango pongoni paka rwanauni per ya lipi rwanauni da ara ida rwana kanyi per ya lipi ujala kindo jani la subani fo idha azamta fatawakkal ala Allah ne ikoto kinor ja somi disbore kere baloka subhan fatawakkal ala Allah so lay your trust to Allah subhanahu wa ta'ala so ne sabitorna ay lipe solango ni kede duango le nyare istikhara so bet ya dum ne udhu ni dawna ja dum ne udhu so bwekin jenia ni bwekin jenia so ilipi jo iraka yare erakala lo sodit ishom jo suratul fatiha ni dawna je soma suratul fatiha de ni ishom jo suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun rakala soditingon rakalo yare kini per ishom jo suratul fatiha de ni suratul ikhlas qul wallahu ahad ni dawna je salako ni attahiyat ni dawna tahiyatu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah de sido kwana iboy kinor janen ay shomodo edwalo nare dawjo salatul istikhara so ilosi doja ishome dwale nyate dwa ul istikhara le ishana kinen nabi ike sahaban e ponelo pishana kina nyesi kese Qur'ani e sura di sokotomono Qur'an era le ishana kine dwalo noy re dwalo le polo noy borene polo noy so ni dawna jay lepe swalangon nesdi boy kinaro dojo ay lepi igewni berjo thana ulillah gewni jo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lipakini ya nabi anin doni dawna jay lipakini nabi nesdo gewna jay lepe koni duwado annate marbe allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ingis dojo la kasubanane ne idolio jone ne silim naji borengi ni shomije dualo ne idolio jone Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr ulimun doji borengi nanen peria edua ne idolio jone peria aisho moto mna ngaje peko na Ateso edua peria ilipoto mna ngaje peko ni kire na ijenijo ara bonta swairin Ateso naranga jepsine kire rasinu kia loka subani de pupiloka subana ngaje psine kire so ne idolio jone olimun doji borengini ne idolio jo Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amru olimun jiborenginanen
khairun li arrejo kibore ngini li fi dini otomano dinika wa maashi do otomana ijaraka wa aqibata amri no otomana parana nawsha faqdirhu libasi lo kasban o spedongo da dumuni borengin wa yassiri li do o ina kibore no rawni ene beneno mamaka o thumma barik li fi do lo kasbane o ina ko ngarrengesho kotomani o boraeni sirerengongo o barik li fi dina neni yata kindoje duwango ne lo sen ngarena tema Allahumma wa in kunta ta'lam anna hadha al-amru limuni jo iborengini anna hadha al-amru sharrun ko nyare ri borene ne rono mamaka he arere rono fi dini otomano dini ka o maashi otomana ijara ka o akibatu amri fasrifuhu alipitongo jolo kasban keep it away from me ole mai borena mamaka wasrifuhu anni and let it be away from me لما يبورينا وقدر لي الخير وقدر لي الخير حيث كان دو اسبدو جونغو iche bore ache jok sikirane ndiyo kere arai mami borene jok thumma radhini bi so ngon nese edwale nyare duaul istikhara ngon nese swalale nyare salatul istikhara nese choraktone nabi wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam a asomune koto kinorijo asomi disbore kere ida